brother yaku ni na problem atumia ale meko thaici matingitikira nie ndingigwa guo kae weke gua nie ndaikira kegua yani thiko ici ni mekuga othira mutumia waku wathie macenjetie othio mwire ati wona twathie kuria ugo my sister the brother yaku Maana macenjetie muthuri things are changing yes tondu ringi ni urangirora what you are going to lose na kwina andu maragikubatara muno nyina wa ngari ni arabatara guikaika ndari arakinya haria ho yes he haria arikinya ho mera nyina wa mburu mambia kuri tuthuri tuthu niki twikaga thino ri ihinda riri ni matubatara muno of course ndangenda igwe no weherera no ndakwiririe atiriri na nikwenda nyenda guikara ngikuririkanagia haha first and foremost accept yes thino wa mucio cio ri you are the slave yes that is one thing I accept it yes no mirore na ngo ciothe ucoke urore we uri atiriri tiga no kuri uraheo to privilege here ni there ri the difference between you na ndora makuwa guku makarime kundu gwitagwo Japan magithia gwaka pyramid na magithia gwaka pyramid you is very small is only that hena to privilege to ngebe utareka atia uraheo tondu tari ni urakirugirwo ukaria wega ugachoka ukandikirwo message ya kurio how are you no rorio how are you nigetha riri amenye biu ka wi sawa ungimucokeria murwaru ukira mucemanie hana muthie thibitari tire ni andu ni arakia atiriri nigetha atigirire hinya uri onaguo ruci atiri oh yes you are uko sawa yes ngitiguo riu kuma riu hau ri ni hakinyaga riu miaka iho na no miaka ndakurio na ciana cioyaga mutumia ikamutwara ruraya na itingimaka na mutumia ucio ndangimaka isonire thate riu ni akwinyiteire gakombo gake atangena nige kahutio ni muhiki ungi kana mutumia ungi tondu ni gakombo gake kama tunaelewana hapo yes kama tunaelewana mpaka hapo yes riu hau ni ndai kwira ati no maugire ero igenda kuwi ni akuga no auge yes no anyita because he needs you more yes hando ogituika ni kumirio mara he needs you more tondu gucoka ninge thoko uguo njigua ati turuve na ngira nduguko ati withambe ucoke thoko ri kono ero ni amuthoni ri no mamwire soko ni chafu na one kuingira maraingi tiko coka maracoka ni kuingira maraingira ria mbere no ndo we no ikagia ritho we haraihu ukana thoko yo ina giko akazi kagure nago ngagure ere haharia kaharati thoko yo kana kagure nago kwa waru ile ciendagio barabara ti horo muhuthu yes it's not a simple thing some women by the way they are there na ni maikarite na no wega na ni ikarite thini wa kiko kiu no rigi ni giateire nginya ratha yes no akihuhagiriria hiare ni there itondu ati ni menda ni tondu ati ni undu wa wendo asa wendo re witagwo wendo ria baheanitwo ni Ngai asa is because maybe of the benefits na guo ore ubekuori wa kuma tondu the warikia gucomoka ri ai ni urekora handu hangi hahiu muno warikia kuma ni urekora handu hangi hahiu muno na no gwikora ningi ni wathianga na ugaikora ati riu ningi kwina andu uracemania nao magetua arata ugacoka kumenyaga ati rari njoi ikirite ki eubete rwa mburi nago koja ni kuru kukongeja ti kwega asa it's the same by the way yes even when it comes to men yes ni kuri andu maikarite hau tu ni ikarite na ndaikarite tondu ati mwaki uria wari kuo ati ni kwagereire muno mwaki uria wari kuo ati uri okuo ndui let me tell you mwaki uria mwambaniririe naguo katari na nyina agariri thutha wa miaka 10 na chara riri it's very natural yes nwanyita okoro wari wa kire waumaga uria wa blue ri tondu wari wa gasi wari wa blue ri ni ukoraga hena no ingira yero tondu ni mwagwa kuma uria wa gasi mwe wa thitofu yes thiru kuona wa thitofu mwe kinya miaka 20 ri ugakorwa kamwangi kau ri ni kangu no tingu tikahoru bio tikahoru no tingu wanyita kuma hau mugethia ngari ni ukoraga ni gakara ona murahota gukahito ona mutingihia no gatigorete tigahoru na kaune kaiganete muture ona hindi iyo ugakorwo ge kaiganu ako kana bwanga kametosha yes wanyita no
riu ni gukiri kungi ukoraga ati muthuri ucio mwaki uria wari kuo ucio riu ona tigikana kiwekire aca no anyita hokire andu aria metagwo fire brigade no amamenya acio metagwo fire brigade ti undu ahoririo na mai ati mai tu mahorire na vaivu ria nyitanagirwo wahorirwo na vaivu ria nyitanagirwo niguo ahoririe Kaya koragwo cinite matuka. But you are still there. Yes. You are there. Living under the same roof. Yes. Doing so many things. No ono geigua ati akwira ati ne guthia kunari. Ndutithanagira ni sawa. It's okay. Yeah, that's okay. That's fine. Ona no muthuri ni umuragi ati ubangite ugacoka ri. Ucio ahoririo na kinya. Miaka ĩno ya mbere we have to go wahoreirio na ni kuri still even with the same case with the man. Yes. Ni ukoraga ati mwaki ucio naguo ni wekire atia no ahorire no kahorio ni andu acia fire metagwo fire ngaki na meta fire ngandui acio ni mauhoririe no anyita na mauhorie ri ati thaici ungiuga ati ni uraumagara kidogo ukurio tukani kuga ati ni uraumagara mutumia akuragia atiriri urathie thiko cigana nigetha amenya kubangira ngo cia thiko cigana exactly. Yes. Na muthenya uria wakura utangimuhurira ndangikuria kana ni ukinyite aca ndangikuria kana ni ukinyite ona the following day ndagakuria aca kana ni wikite atia kana ni ukinyire kana ni urakinyire we ugagiciria thiko ya gatatu ri ni agugwetha reke ndore kana muoyo okamoria wa mukami ori oho agwa ithio tori oho acokagia inipuru ndirakiuragia ona mundu ndakiragia mundu kana ni uragikinyire o wega ndwe muthini otaubikaga iri otiwongira kiraire riboti ati no kondu nakinya wega nitungiramenyire you see. Yes. So it happens. Yes. And those people are still there. Yes. Waiting for that ultimate time. Yes. And so that I don't know. It happens. Kogua tika kuga ati mundu angiuga ati ndakui aza ne kuga wega muno ndakui athondeke maundu for that time ni undu wa kumenya rucio ararora rucio value yaku ya rucio uri oreka muturire-ini wake. Yes. Na ndakuria mutumia akororagwo hare ihikiro-ini ni akoraga akona ungituika ki na nikona ni matumia ingi matikiraga especially period yeho they talk. Yes. They talk ona ne makome very timid na akiri ende na yakotiship na andui they will talk, they ask you so many questions. Yes. Makuragia ciuria nyingi muno na niki akuragia ginya guka wanyu ari ki ni akuragia akuria na riu kuturagia ati sasa kwenu sikuna sasa mko wengi sisi tuko wengi unajua kusaidia my grandfather sasa baba yangu baba yangu alikuwa na bibi watatu na unajua alikuwa ni mtu anajulikana unaona Thika town ukisikia unasikianga watu wanasemanga sijui watu wa Saiso sasa yeye ndiye alikuwa mwenye hiyo kampuni. Na baba yako baba yangu naye baba yangu najua mimi haelewangagi mimi nimejua tu akiwa mwalimu tu amekuwa tu mwalimu sasa ndio maana nakwambiaga mimi nimesomea shule mingi sababu tunaenda transfer ni kuma wakuria horo wa brother aba kumenya kwanyu guothe atari arakinyithia maguru make kuo nwi niki areka ni mathabu arona mwera-ini iriku areka mathabu ma ciana ciake wa mbere kira magatuika angiguciarira akaigua baba wanyu ti mũru uka wanyu ni ari na tũindo na kiria mungiracia areka mathabu makuigua nginya baba wanyu uria mukuru nikiekaga your cousins ukome what they do nona areka mathabu ma ruracio riu agikwiraga ati let me know you. Of course let me know you mathabu nigetha rore atiriri kamugathi kuracia 5,000 muracio motatira mugathie kumagia kiuga hau muracio motatira ego ngethio mwire taro kamwira maundu mothe ndo muhikukagira ni tondu ni ukimwendete no kuri mukegu we maundu enda akamenyana na kuwa kamenya guka wanyu ri
orageirwo kwene athi obanete kwa muthuri ni iba reke amenyage muikanitie mwina ciana ithatu tondu amenya ndagika iyo ri muthuri ni uguteo na ndurenda uguo no way.